karon, which is 5 pesos ra ang bayad diri each song. So ang grand mo man diri naro sa SM City ground floor. Hi Star Hat. Di ba mo one Star Hat doy? Star Hat din siya. Balik day. Bye guys. Bye. Uy. Hello. Bye. Bye. Okay, kanta be. Kalami. Pamik. Ako na lang nila. Agila ko! Singer tayo, di nyo matanaw ba? Di mapigilang mag-isip na bakal. What's your plan? What's your plan here? Nothing for a while. Hi. Nag-gone me, nag-shooting mo diri. Guys, so karon kay padong na misod sa Tom's World. Julian sa Storyland diri sa Ay, so my Instagram silig chuwa. Sir, promote imong kuan Facebook. Ha? Promote imong Facebook. Facebook is Okay. Hindi ka balik. Say, limang pwede naman siguro. Ilang taon? Hi sa Daiwi. Ha? Hello everyone! Follow me in my IG at Enriquez Isley. Laday bro, si Joe may hospital. Sana siya. YouTube sana lang. Add me on Facebook, Blair Opat. Tawagan. Blair Opat. Tawagan ka. May tayong cut. Dari sa sa Penshoppe. Penshoppe SM. Day palit na day. Penshoppe baka naman. Endorse daw. Endorse daw. Penshoppe. Lagi sa'yo. Hindi mo na pa-ilis doy.
I'll do the takeover. Kay nag-shopping pa si Kian. Palita din Kian sa kapuya anak Kian rin. Nagay ka parehas. Asa? Mabili ka pa rin. Kunay sa song. I'll buy this for only 79. Sure. Ako ka na balik. Penshoppe is on sale. Hi, Tisay! Magsukod mi sa akong gipalit, no? Muna yung gipalit, which is tag 399 ang isa, but doon man ka buok, so 79 na lang. Iday! Do! Hi guys! We're not decided are going to. Yeah, we're going to wear this. It's how much the eye. So, no, nga na no awarawa. Angay na po. Hello. Ako na daw buti. Wow, kanawas na. Wala na dyan may ibog niya.